በአንድ ወር ከግማሽ ቁርአን እስከነ ሙራጃው አላሁ አክበር አላሁ አክበር እስከነ ሙራጃው ቁርአንን በአንድ ወር ከግማሽ ይሄን አጋጥሞና ያቀም ከዛ በኋላም አላቆመም ዑመር ማሻአላህ ኪታቦቹን መርከዙ ውስጥ የተቀመጡትን ሙቀረጥ ሁሉ በሂፍዝ ኪታበቶ ለምሳሌ እስከነ መሳኢሉ ምናልባት ሰዓት ካለኝ አሳያችኋለሁ እስከነ መሳኢሉ ቁርአን ላይ የተለየ ጥበብ ሰራለሁ አለኝ ምን አይነት በፈለጋችሁት መልኩ ቁርአን ላይ ጥያቄ አምጡ በፈለጋችሁት መልኩ ለምሳሌ ተመልከቱ አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቀው ሱረቱ ተውባ ቁጥር 74 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحلفون بالله ما بتككل تملسوال አሁን የምጠይቀው በፍጥነት والآية التي بعدها ومنهم من والآية التي بعدها فعقبه والآية التي بعدها ألم يعلموا أن والآية التي بعدها الذين والآية التي بعدها استغفر لهم والآية التي بعدها فرح المخلفون طيب الله أكبر ሌላ ጥያቄ ሱረቱል ቀሰስ ቁጥር 31 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ألق عصاك በትክክል ተመልሷል وأن ألق عصاك አሁን ደግሞ ወደ ታች ሳይሆን ወደ ላይ والآية التي قبلها فلما أتاها والآية التي قبلها فلما قضى والآية التي قبلها قال ذلك والآية التي قبلها والآية التي قبلها قالت إحداهما يا والآية التي قبلها فجاءت إحداهما تمشي على سبحان الله الله أكبر الله أكبر ቁርአንን ወደ ታች በአያ ማምጣት ቀላል ነው ወደ ላይ ግን ያው ቁርአን የምናውቅ ሰዎች ነን ወደ ላይ አሁን የጠየቁ ያሉት ወደ ላይ ነው ሌላ አጃይብ ላሳያችሁ ሰፍሃ ለጠይቀው ነው ያኒ በሰፍሃ እጠይቀዋለሁኝ 359ኛው ገጽ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون በትክክል ተመልሷል ያዙልኝ والله أكبر ይሄ ጥያቄ በትክክል ተመልሶ ለዑመር ገጹን ሳላሳየው ወደ ናስ ዑመር 1 ሉክ 2 ሉክ 3 ሉክ 4 ሉክ 5 ሉክ ገልጬ በስተግራ በኩል ያለውን ሰፋ አቅራ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما تراءى الجمعان الله أكبر ሌላ ጥያቄ ተመሳሳይ ወደ ኋላ ሰፍሃ 231 ወይም 231ኛው ገጽ 231ኛው ገጽ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء الله أكبر አሁን ወደ በቀራ ገጽ ገልጣለሁ 1 2 3 4 5 6ኛው ሉክ ገልጬ በስተቀኝ በኩል ያለውን ሰፋ አቅራልኝ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قد أجيبت دعوتكما በትክክል ተመለሰ الله أكبر